L-attakki kimiċi tal-aħħar ġimgħat fuq is-Sirja kienu fost l-aktar ħorox kemm ilha li faqqet il-gwerra sa mis-sena 2011. Dan sostnietu Zina al-Hussein, Sirjana ta' 3 tfal li 15 ilu kellha taħrab mis-Sirja flimkien ma' wlieda Fatima, Mirail u Mustafa. Tfal li fl-età ta' 10, 7 u 6 snin qatt ma attendew skola. Mejuna minn Robert hu żewġa qalet kif ma felħitx għal dan l-attakk kiefer. صواريخ غاز وكلور وفوسفور. متى كانوا يسبراو ديك الكيميكال الفوسفور والكلور الكلورين تاع-الغاز اللي يسبراو ديك هي كانت لقطة رحل تاخدينا تا 50 كيلومتر البعد من الرحل تاعنا. بلاص اللي رحل تاعنا كانوا يتكاو الرحل تاعهم في كانوا يعيشوا يتكاو روكيت نورمالي او مسلي نورمالي. متى ترى زعما روكيت نازل بالباراشوت ذاك يزن تنولاطه. دا متى ينزل كوازي 10 دوار مع دوار ويقردم. Żewġa kien ġie arrestat 6 snin ilu mill-Gvern Sirjan dan għaliex kien wieħed mir-ribelli tar-Raħal Sarakeb li għamel parti mill-belt ta' Idlib. Raħal li kien attakkat kontinwament. Kien biss fl-2014 li jisaretta fl-raġel tagħha kien miet. Għaltilna kif ġieli rat 30 persuna jmutu qudiema fosthom qraba u ħbieb kif jiġdu filmati li ħadu huma stess. يختنقوا الأولاد ويطلع منهم الزبد ويموتوا. يفقوا ترى الطفل اللي فوقه يخرج من خلقه ديك الراوة البيضاء واللي يموت يخاف منهم يموتوا. والفوسفور يحرق البيوت ويحرق العالم. ذاك المصل الفوسفوري ذاك اللي ينزل يشارك نار ذاك ينزل فوق زوج دوار يحرقهم يجيبهم رميد. Kien biss ftit tal-ġranet ilu li ddeċidiet li toħroġ mis-Sirja illegalment. Fil-fatt irrakkontat li jagħmlu aktar minn 12 siegħa mixi fix-xita mis-Sirja t-Turkija. Il-mixja komplit sa Istanbul fejn hemm sabet lil ħu żewġa jistennihom sabiex imbagħad iraw kif għamlu l-vjaġġ lejn pajjiżna permezz ta' vapur. Robert b'dispjaċir jgħid li ma jarax xaqta tama s-Sirja u l-pajjiż li hu kiber fih ma fadalux futur ħlief li jkompli jitkisser dan ġala darba ma ntlaħax bil fil-bidu. Żied jgħid li jemmen li kieku l-gwerra baqgħet bejn ir-ribelli u l-gvern seta' kien hemm ix-xaqta tama. jew xi mod tasal ftehim, da jċedi, da jċedi, da jitlef, da jirbaħ minn hemm tasal. Bħalissa meta tgħidlek hemm l-Amerika kważi ħadet 20% mis-Sirja. L-Russja ħadet ix-xatt tal-baħar kollu. Għandha 3 bażijiet tas-soldati ġa Sirja. Għandek l-Iran li għandha dejjem għandha l-ħolma tagħha li tieħu Damaskos. L-Iran li hija wieħed mill-bariklu li hemm. Bħalissa t-Turkija li għandha n-naħa tagħha li ma tridx il-Kurdi jagħmlu pajjiż għalihom li daħlet ħadet biċċa wkoll. Ġifieri bħalissa gvern Sirjan li bħala bawer m'għandux bawer fidih. Hija l-bawer tal-pajjiżi l-kbar li ġo Sirja. L-om flimkien ma' 3 tfal issa ser jippruvaw isibu futur f'pajjiżna hekk kif applikaw għall-istat ta' refuġjati. Dan bilan li l-om tibda taħdem fil-waqt li tfal jibdew għall-ewwel darba jattendu l-iskola. Iżda Fatima tixtieq li tagħmel xi ħaġa iżjed u apparti l-edukazzjoni tixtieq li tkompli tisfrutta l-potenzjal tat-talent li qatt ma setet tipprattika fis-Sirja, dak tal-kant. Vanno volano e si fossano la telanuna come nenta fantasia dalla senta fantasia come nenta fantasia fantasia